Climate change huyuyaw na nafasem आपको मांगी ताकुच climate change o ya lupa ong sabol machail takayakan men kai ruach huyawtar poinsa wasakin komu takuch climate change o ya momoy nomi mor e bangkak puita tawaktak la on climate change na nafasem. Takuch El Niño. El Niño ireo meutan kin kosanti en wiyawin an Pacific Ocean. El Niño kin paratan so makarakarenset kin kota Pohnpei len bonsap nan Pacific Ocean nan par yaw koros lel par lemau. Ekiyong kapal law tong sampa pueki yakin eleta kisiniyang kelail ekay wasa o karakar laut ekay wasa. Sola icharen pil bonsap kin eleyang kapal en meur ekin mie ap melel ong rail kan mekin koko bon tekel kin nanefesem wasa me pil kin soje ichar tebil chikuchuk. Karakaran nan wewe pan lautla mech pan kakare yung kapal en kisin sak te kisin mange. Soje ichar kisin sak o sola pil nan palinwar. Kaperpen lulta kan pilpan lautla, El Niño pilkin eleta jojo lan typhoon o kasiniyang nan Micronesia. Wakatagla ire kan tuan El Niño kak sawase kausanakan en kaunabata mau ong tame ren kapal pukach Vanuatu. Kamawyala men nak pilsang niyang pan kaunabata men koletipil mech kak sawase kolokol kamau ong tama karakar en El Niño yata. Kausanakan nanane wewe ki kaperpekan o kaunabata wen kak kachikala iren kapal kan pwe FSM en kak mamaw ong climate change. Aramasakan na navasem kener climate change and sewage. En wewe kila tuan climate change kak sawase kausanakan en wiyata plan mamaw o en kelail te kamau en miela po en yainso magwaktagla kan pamparata kausanakan kak kakirtache te memorche. Men kapesa wach te pakairwach ko sanga Reserve Department Environment Climate Change o Emergency.